Ayen kwenem. We tender leaves na egu menime. Tender leaf. Yeah. Manfa makwa. Okay. Ekita tumi. Wow. Ya di bisade. E di bisade. Yeah. Okay. Ya science e di free. Enti se me fade we ya na che ni braba. Ni braba pa se de oka. Na ababa bi di media agro. Me before bon se me kasa na so for be so camera scene ho so na medo me we say she speaking and what ga youth bi nsema inform e no mo je ma mo na obi pese obo mi e nyama office na oni mi ba bia syndicash obi wa wonim syndicash ko hwe o man channel obo won syndic bisa syndicash se papa we say not obeka kire ababa ne pese o test me patient o so obi na abo ne pass on say me watima bie na no adi matem san kire me se mintumi nya no hwe ono wonti na me fa ha ade egu mani mu ebra ya papa dwonbo adu tie kunwa so ma MPP fo ase yeah chairman no yeah we ni yare hwe sunsum ene ka chance nya ready sanka meye ni abayo na odi media go se friendly omo nse me onipo ba ko pe no se me ko for ba na sa ba no su date afo wi o se soft bi no ma me nka se mese o me nya sofo na adwa omo sofo bia nsu ni obet konfo bia na obet mama obusia foto na ntwi ba ko hello obusia fo e ma kwa ba attention tv said ye munim na edin a mejeso eye ejaso moa se ye trans say ya eye sunsun nsem enko an ye de bremo ende me de openikase sunsun budoza no be na ba studio ha na ende all ba ne de eye gidigidi okita aban mu aban obi mu gidi se aban we eye adwuma eye sunsun adwuma me pacho wonso wogigi ne sen me pacho me nsan wo mre pa konya bi trase me twa mo sima na maba na me ba ye be ko opini no wa kire mu yie ama wo so wanya wonti ase me pacho twenty si a me ba you abusha for ma kwaba said me kan no me se me twa mo manche masaba sidu me ni openikase no so na baaye openi ma kwaba me yo so oh ye hu ache yo so no to no enti me nsan kan pe bebi awo no ene de wo ban so de woni abre pa wo so kita aban pa na wo de ba yeah na aba we de di ni san yo mami chia wa tiefo me ba che yo na yambra na mami chia Ghana so for penifo na mami chia me papa na retire okay yeah what the third okay na minia mami chia attention tiefo nyina followers nyina abowo oda baby no ankotia ne so onkaw debi ena asamado yekuru nti obi atu kwanko ya omo muti kuru nase okay no muti bi de hoye nyama ma wie dia tender leaf yeah anti manfa makwa okay ekita tumi wow ya de bisade yeah okay ya science e de freeja wow anti no se me fa de we ya na che ni braba pa se de oka no na ni twi di de say ena me ka se apra na haban okay so what you say ni ti opa anti ni America no se ma metna se me bidia bro na ababa bi di media bro me before bon se me kasa no okay benya so fo na obeso camera scene ho so a na odome medome o me say she speaking than west exactly yeah na seven Ghana youth bi ne mu okay nsema inform ho e no mo je ma mo ho yeah na obi pese obo mi fie oh obi pese obo mi fie eye nyama office say Ghana no ni minim me ba bia syndicash obi a wa wonim syndicash ko hwe o man channel obo won syndicash okay bisa syndicash say papa we say not here obeka kire what you say yeah enti se mo ni wo ho a ye nje tinye na ababa ne person test me patient also obi na abo ne pass on say me on betumi fo obi na abo ne pa so on betu wo fo on betumi me fo openikase yi enti watima bie na no adi matem eno no san kire me se mintumi nya no hwe onu wia endi 48 hours wasans afre me eda se onpa me che wasan afre ni osipi se onpa me che o wie ya onu a shetan te no kro ko ba be pa che o wie o se adwuma de ne kokuma asi
ono munti na me fa haban na eja pacho me ba o say ye de srade say ye obi bone ana de srade papa de aba ya brabo ma me kan che wonya tumi anka nipa na ye de bo ano enya mponche yeah so what I say ade bia on negative side and positive side okay ye woni papa ene ye woni bone so what I say haban wo tumi haban wo nyama bebre ye wey ade egu mani me ebra ya papa John Bo adu tie kunwa so ma MPP fo ase yeah chairman no yeah wey ne ye hwe sunsun ene ye ka che so belusu aban we ya yeah fanche etiefo fanche me eti me nya ready sanka me nipa abayo na odi media go see a friend Linda okay yeah o see a friend Linda na me pese me sre ewiase fo nyina se Linda woni mi a ko abẹ fontin times ko hwe me record na ko bi sa baba your friends in the cash me pesa me kire ne say okay danta ebe tu pieto pieto beto danta yeah enti so the media agora na busuafo be so ne paka ontumi ye di nsukura gu nanu ma enko yo eti ma so ne penifo na ama me abotre se mi nya abotre no so pacha wo baba be pacha okay mi nya ne pache mi nya ne pache o si so fu mi ne bo ne pa se omon se mi oni pa ba ko pe no se me ko fo ba bi na sa ba no so deti obi e ho na ne brother say phone again me girlfriend de phone e be sin call say omon tie ana ko twi me audio fi me phone so okotwi me audio fi get ne phone so afo wi o si so fu mi no so mo me pa ma me Linda hwe manim me kasa me se o me pepa me pepa me nya so for na edwa omonum no me nya so for intimidate wo odi for odi o sere odi agro me pepa me eda ena ama maye din no so ba be pacho nipa no mo asoro no mo bo pa no me maka me se wa wo ka ho tima so dem na wo se sa adwuma wo be ya I am telling you wo se 2 million we me ko fa wa musie we me fa the 12 midnight me ka tero you very careful na me wudi agora ni amaye wo no ya di nsuku wanu ma enko sofo bia nsu ni obetima saw yare konfo bia no obetima saw yare wudi agora mama obusia photo na ntwe ba 21 montimi anta o de hun kwa betwa so me mabontin o me nkasa keke o metimi aye me di agora musie ni India nipa no bo pa ka che sofo no bo pa ka che nse me di agora o India ni musie ndiye metra public in Kasau. Go and check my record. We did the prophet Erika Kwesenji. Yo. Back to back. Go and check my record. Abocheja. We dey yentisi abana. Uradi hu mobo. Sebi me yesofo. Na me say. Me ko kopa oba. Man ko mpratwe me ko aware. Esunu mpratwe ena esunu aware. Omo no me yere kura doso no omo na ne nyame ne omo kasa. What is your business? Me your family member. Me ma 4 days. So want me post audio sunu. Am for me pictures and kanwa. We post this baba bontin. Ya beti tare wo ban. Te say wo mafu. I am telling you, if you joke with me, message send we as yama. Odi for fache me. Yeah, pa hunumobo be pato said you can tender to leaves no eboa adasanya na de srade me pato me tie se metima tro se me de we betima kasa ya de wan sisi amaja ato ba bi sisi ya na se blasters boy ya omebo nyambia Saturday yes stress o medi nkonimo ebedi nkonimo betima hwe ha ya anya de ebe ko anya de ye ba o anase ye twen o said the haye ahaya ebedadi menua wow yan kasa o tender leave yankasa wow eje edem bo odasani yetiwo me da se we ebia bibia kire so obia fo bibi nkoye
obetimi di we bi se huma bi ade no okay so what is it bitie pa bitie pa opa mbo beka skodi ewu kosia we nya kodi ewu kosia we o de white egg to sukura abon sa fe jedem na dare white egg yeah wow ani yam sani nipa bu ya nipa doye no yam pese be di agro bi abontene okay sunsum nyuma no mo we tu mo wow me mami tia me nua commercial majagoraja yeah so what is it bitie pa on your we are no se mesel me dia me kan just mesel obeye otu but I will tell with you enti ababa Linda wo si obi na aba opa obi na sofu bi na aba opa wo de nam na wo kan se wo send me audio sebi me ni oba akoda me obusuani una ofre me se me nya me adwuma ma me be very careful hwe me ni nkosua be very careful nipa ono ti asori ni mu a all my information fake information now so ya wo de now to me akokoduro now di agro no ma di agro amesie wo na kwa kosie wo amusia na do 1 o'clock I'm telling you and nobody can save you ya kwa ni me bu ga na ma me bu afumo abotre odifo me so ni mo nko hwe obi e friends ni ka so mo me record e jina so obi e fa brabo ma won tire ma se no besi fa di asre ye timi di dane okay ya de ateko ko ni atetuntum okay na ya peko jan na e di adane e di amount ya me bi kan ba ye disclose so odifo for number 2 jana obi o problem bia se na ejuma sem na wale sem I say nde ko TV so radio say oho nye bi a wale sem se no be na no ato obi o tumi bia no o ye na de onfa on tata ba betata osunsu okay and a 2 o say tiefu ye tre ye kan sapepepe se na me sia hiti no e say tumi demonstrate bi kakra okay na ye hwe se blaster match no e dey ni mu yi se on be wini a okay ye twe antwi so mo wini so de a asem ho okay e no kra betima dane e mo na be go all right ye timi di dane bibia okay we ye di gina ntafo so what dey say you all want ntafo no di gina omo get no nanka we mu nyina ma ba from say ye no ye wo under the ground okay ye me ye dede ye me ye tobe but what try so what try woni ye bedi kwasi agora ye no msu bedi kwasi agora odifo abotre be ba cho we ne mfa no bi benya bi e de yusu ofia na mfa no benya bi we nye common enye common okay wow nyame de haban tumi wom okay obi se utumi sabi utumi nya bitwi mimi kwasi antumi ka kire ababa Linda odi agora mesel me bokoko nipa na obo pa na meseni me the video no beto group mu ne sabaka bi obeseni bi ama I'm telling you I am elder any church father and I want hold me about this time they know what I will do say then happen so e be say hu say blaster boy ya be be ba no Saturday fansa bre okay fansa to me some cameraman hwe ne eko pejana obi anka se fragadam bi wo ene wo wanya ni pepepe mami yi mi saro mo hwe enini bibi eni ensem fatu so fansa tu fatu osi sawe pepe enini oso yi ba ko to so okay very good aduma ro be hu ni tempa o edu se mi pero wajai okay 3 4 maduani nyina nko one side se ne obetimi sisa no na fa kese obi aka se we dey fragadam bi wo 1 2 3 4 5 aso 1 2 3 4 5 6 7 that's also a 7 last one what is so kan ni nyina ne we atiefo me sra hwe fa wani hwe 6 7 we are meeting me that toti yare am but yem fa tumi say nipa okay ye ni tumi bo nipa onyame ma odom na na won kokko timu a ye ni peja nipa okay ba wo si mi tumi nya hwe ya Linda wo si mi tumi nya hwe ya me che obi pikituwa bi yo abuja for say the odifo ka no ye hwe se blaster Saturday be ye be di nkunima na say e de na be si we ye onyankopon ahaban a
odi aba asase so ye di freja na sada Saturday no me transenia metuja ama press no smoke no before me hunu kwa wan ye mre o mo gina park no so no mo da won ba mo sin ya sha bu nesi ye ko wini straight ina mi ase so say Ghana ye wade o ye wade ma sem ne say Paul be na juma James be na juma Yakubu be na juma Elisha be na juma Elijah be na juma edifo bebre wo Ghana ha ye papa dum che bia waba onu so ye na juma ye so ye juma ye ne Yakopon ma etumi so ada se ma ti ase pa na na kwa kubu nsamtia me kasa me so bo nsamsu na na kwa kubu nsamtia watimi aka se obama player bi ada ama watimi aye ama na da mpa ama otimi ball player na kasa confess abrofo na confess na je se blacks Yakopon tumi ye ne kitai wow what does it obi o say na so for so abosom me so abosom say eye kubu nsam ne bososom na waye ne boso ade nti say mimi ni amahu we Yakopon se munni duaba no na mo fa na ha ne ye ensayale so me enko so ni nani na mu ago nature o tumi ampa say ampa say blaster ye Saturday ne ebo ye match ya ye bebo no ye be wini akọ cup na ye twe a emantwe afetwe fansa tumi sase na twe akọ ya branch ampa oh twe ma kamera ne fa ye nsachi no mo hu se bibia nim once wa yere me nsa oh de enti se oti asori dan we na ka se obi abopa se gu papa ni masia you very careful enye kasa Linda wo ya bopa you very careful because odi agura mama moja breed sa for 15 to 20 years na wa frame it ma so pen for so o pa che o beba manim o ba so me the camera be siw so twi ma tie for mu si aba shan crofo no 2-0 ya twi a emie wow na say gasa edin kwadem anya kasa o anya kasa wow anya kasa eya haban to me wow eya haban to me wow but aya na ye bu ye ho na mpanifo bu minti no me fa nyama we mpia bonten wow yo etie fo se de mo hwe no ankore hu na ye didi yo ebusu afo se de mo tie no mo hwe no blaster din kudi mewi enti nya abotre na tie akasta isa yenso abrabo aye boesi asetire bi wo na edwuma sem nkoye mawale sem nkoye sika sem nkoye a sane e be sifa e de yusu wo yemfie ne kwan be so na e benya bi e de yusu so pesu semeti kwan ye pesu semeti kwan sem is when taking risks untumi enkonka what I say when the risks has not coming prosperity also will not show up you take risks then the prosperity will come but I need to take risks ya dreams kana ya de kono ya dream nyama na ya be ye no but nyama na ya ye no believe in who you are understand who you are what I say say ya dia me ko ekra be ye ni sa obu nu ho abo sa but we don't believe in risk take risks ade o mi ensama na di spray kolon papa ne board gusu ebetime pejja o kra firi mu wow ade bia akopa bia on sabaka powerful ba wan we yani miti takunsu so that say we nya o akwafa babo no kwafa we de me ka obo ade atwa di ampon Yankopon na basa yi adom kese no enna hwe obi nim me nua kwaku obi nim one me nua ba awon fe papa bi ma me for so bi nim me yere no enu nyama kita no de atani kwachi hwe Ghana ma won ye o mo te sofo ho asama na ye o mo de Ghana fu ye nipa bi a nipa se ye o mo de se o mo peja o se ye ma for opinion onim ya sapa wa ko back ko se hwe me ni mi kru start ni ye ni hwiu enne sa no mo ye me yere I see now officer me yere be jami da bi o eye kenken kwa mina me de nsane kwa na se ono na de ba wo na ode ko mi ba busha focus a ukodu o mabisa papa na wo se wo de nsabra na wo ifa what you say enti me catch a God's Revelation ministry man na wo ti aso dem a
don't sit on the church premises and what they suffer once and APA, which is you don't have the facts. The evidence. Oh, Papa, met you up on ma and I do. And you say, I can say, yeah, to Tunyama, when you meet to me, we are the Buani Park. Okay. This will be quite be. Okay. This is MPP 4 and this is back promising getting. Yeah. About your yeah. What's your default? Me pese we me minimum remember me fa haban we are no mama so yellow candle na me dey atani wiem say atani wiem pe ewia be body the goddess of the sun na ya hwie nsama wow oboa nipa ne ti say hwan obedi ne sunkunim power nipa ne ti say hwan me see I have a record. Yeah, Papa John Bodu, we want a record. Yeah, Papa Canada Japan, we want a record. Baumia, we want a record. On this same album, me na me catch. Wow. Yeah, Papa lecture man team, we want a record. Say, I'm better try some videos in Amaya. You see, my main first station when 2019. Yeah, I was. Okay. Me kasa on my channel. Yeah. Wow. So for me. Wow. Yeah, chile power. Koja da me say me na me de koja buy. So for be kiki. Ne nyina ye adwuma no so o de an efe enne me twe social media ya kire sunsum sama bebre ye fake ebi bom tirim no abetena ho just up followers okay there be ye de enye ne saa e kire no kire no no wow yo etiefo ye de said ye moti no openikase no wa kire ya ban tumi ewom na wa kire ma ye hu se Saturday ye ma ya komanto yem ye wini ewe ya qualify enti openikase then I'll catch you with you for the wash of one now. I make a chain penny and say, Moon follow Attention TV, TikTok, a black home, okay, or moon follow the YouTube at that home, okay. No one say day and share. Wow, moon share, no one like him. Now, if you walk, so share me 101 for spiritual things. Yeah, wow, me any part, me no, and your Bible school, I didn't make by you, okay. And you'll do my woman, see. Maybe I'll hear the case of Susumo. Wow. But yes, the pass will be on in the casket. One day, me must say, Baba, okay. Size say, me, me, mamma, me, great grandmother. Or not just a kunyan, shame come to one the mammy. Wow. And Timmy me transfer, me cofa. I assemble binti. Me say, they assemble binti. That's how 7 so she said, ye. Until I feel power who I said, men and we no more pass a metre down society, I said, me train a bribisu. Masaba Tramajaso. So that's it. Me yo hine kasia pa. Otomo no asofudie tomo no onyame de bedua fie no. Me me ba ko UK. I so for say professor. Wow. No mo nyina so mo ta ko ne me. Enti no, the American say wa we hear me bia frem no ma we 0543 41 91 60. The next line is 0553 40 14 62. Yo, all the platform Facebook, TikTok, YouTube. Me. All right. Now be more attention. Yo, said your pedication and no friend now by Joe so no watch sunsum. Bon sunsum semu yaw. Abrabo ye boy, yo sunsum na babuama u fiscal litis no edie. Yo yes so brand ya kramo. Patro like na share e ma odofu bia.